Hello, ndagushimiye. Amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Wowe ukurikiranye televiziyo Agahezo TV. Uyu ni wo mwanya. Iki ni cyo gite kuba watangira gukorera amafaranga. Reka ubukene. Va mu bujiji. Iyi niyo televiziyo ishobora kukwigisha uburyo ushobora gukorera amafaranga mu buryo bwizewe kandi vuba. Uburyo ushobora kuba wamenya business online zizewe kandi ziri kwitanga amafaranga vuba. Ubu ni wo mwanya wo kuba tugukebura tukubwira ngo tugane kuri nimero twakizaho kuri za WhatsApp cyangwa uduhamagare tugufashe uburyo watangira gukorera amafaranga mu nsherezami. Ubu ni uburyo, iyi ni business idasaba igishoro gihambaye, ntabwo isaba ibihumbi, ntabwo isaba amagana. Iyi ni business mu minsi 10 aho ushobora gukorera amafaranga ibihumbi 500 ufite igishoro cy'amafaranga ibihumbi 10 aka kanya. Ufite amafaranga ibihumbi 20 aka kanya, fata amafaranga ibihumbi 10 uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp utubwire ngo ndashaka kujoininga group ya VIP kugira mujye mu prediction za buri munsi. Prediction za buri munsi, icyumweru kimwe wishyura amafaranga ibihumbi 10 ugahabwa prediction za buri munsi zizewe 100%. Ku kwezi wishyura amafaranga ibihumbi 20 ukajya uhabwa prediction za buri munsi zizewe 100%. So umwihariko wacu ni uwuhe? Nuko ku munsi wa mbere tugaye prediction igashya usubizwa 100% y'amafaranga wari wastakinze. Ubundi nitwe bavuze. Ubundi bwo bugishobora kuba wakuramo amafaranga bwiza kandi bwizewe 100%. So rero ni ikihe cyifuzo waba ufite? Mwereke uburyo ushobora kuba wakorera amafaranga angana n'ibihumbi 500 mu minsi 10. Uratunguwe. Birashoboka. Amafaranga ibihumbi 500 ushobora kuyakora mu minsi 10 ufite igishoro cy'amafaranga ibihumbi 10. Ariko mbibutsa ko ku itariki ya mbere twavuguruye ibiciro. Ku cyumweru ticket ya VIP zabigura amafaranga ibihumbi 15, ku kwezi igura amafaranga 30. Aho ni ku itariki ya mbere z'ukwa kane. Fatirana hakiri kare kugira ngo utaza gucikwa. Giye kubereka uburyo ushobora kuba twakora amafaranga ibihumbi 500 mu minsi 10 watangiye igishoro cy'ibihumbi 10. Ku munsi wa mbere ufite ibihumbi 10 urashora kuri order 1.5 ubona amafaranga 15. Ku munsi wa kabiri urafata ibihumbi 15 ubonye ubishyire kuri staking na order 1.5 ubone 22,500. Ku munsi wa gatatu urafata ibihumbi 22,500 ubishyire kuri order 1.5 ubone amafaranga 33,750. Ku munsi wa kane urafata ya mafaranga ubonye uyashyire kuri order 1.5 ubone 30,325. Ufate ya mafaranga tubonye uyashyira none kuri order 1.5 ku munsi wa gatanu ubone amafaranga 75,937. Ufate ibihumbi 775,937 ubishyire kuri ya order 1.5 ubone ibihumbi 113,906. Uhite ufata ibihumbi 113,906 kuri ku munsi wa karindwi ubishyireho uhite ubona amafaranga angana ibihumbi 170,859. Ku munsi wa munani urafata ibihumbi 170 ubonye ubishyire kuri order 1.5 ubone amafaranga ibihumbi 256,889. Ku munsi wa 9 urafata ibihumbi 256 ubishyire kuri order 1.5 ubone amafaranga ibihumbi 388,833. Ku munsi wa 10 urafata ibihumbi 384 ubishyire kuri order 1.5 ubone amafaranga ibihumbi 350. Iyi niyo business ushobora kuba wakorera amafaranga ibihumbi 500 mu minsi 10. Aka kanya mbazaniye free prediction ushobora kuba watangira gukoresha. Iyi ni prediction ushobora gutangira gukoresha ya mbere, aho uza gusangaho Lyon gutsinda, Chelsea gutsinda, usanga niyo bita Progresso over 1.5. Iyi ni indi prediction nanone ushobora kuba wakora. Iyi ngiyi nuze gukombininga ahubwo uze gushetera ikipe imwe. Argentine gutsinda, ahangaha Lesina gutsinda, Arena. Ana amakipe ushobora kuba wagenda ukagendesha video gakeya ukaba wayabona. So izi ni free prediction. Ahangaha ni Arema iriya kipe biri kumwe ni Surambaya aho uza gutsinda cyangwa ikanganya. Duwa United over 1.5 Bucuramanga, iriya kipe yo hirya Rionego gutsinda cyangwa ikunganya. So iyi prediction tubafitiye prediction y'ubuntu. Odd ifite odd y'10. So kugira ngo iyi prediction uyibone icyo ngusabye ni iki? Kugira ngo uyibone ni iki bisaba? Fata hita kanda subscribe, then ufate iyi link ugende uyisharinge mu magroupe nibura 5.
numara gusharinga amagroupe atanu uze utwandikire kuri WhatsApp tuguhe link y'iyi prediction irizewe ku kigero cya 98%. So nuze gucikanwa n'amahirwe, ahantu ushobora gushyira amafaranga 5,000 ukaba warya amafaranga 50. So fatirana amahirwe agihari. Iyi prediction irizewe, iratangira saa moya. Gira vuba ufate iyi link uyirye copy cyangwa uyisharinga mu magroupe atanu. Nurangiza uzane screenshot y'ahantu washarinze iyi video, then uze tuguha iyi prediction, tuguha code wite nawe utangira kuryoherwa n'amafaranga. Ushobora gushyira amafaranga 1,000 ukarya amafaranga 5,000. Ushobora gushyira amafaranga 10,000 ukarya amafaranga 500. So don't worry rero, fatirana amahirwe agihari. Ubu nibwo buryo ushobora kubakora amafaranga bwizewe kandi vuba. Thank you very much. Wewe wakanze subscribe ndagushimiye, kandi nawe utanga comment uruwa gaciro cyane. Like nazo tuba tuzikeneye. Hasta la vista.